Muri Sudani inzego z'umutekano zarashe ibyuka biryana mu maso ku bihumbi by'abantu bigaragambije mu murwa mukuru Khartoum uyu munsi wa kane. Muri imyigaragambyo ikomeje kuba kuva abasirikare bahirika ubutegetsi haguyemo umupolisi umwe mukuru. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje uyu munsi wa kane ko abantu babarirwa muri miliyoni 10 ku mugabane wose wa Afurika aribo bamaze kwemezwa ko barwaye COVID-19 naho abagera ku bihumbi 230 bahitanwa nayo. Tukivuga kuri COVID-19, umuyobozi w'ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo ku mugabane wa Afurika muganga John Nkengasong yavuze ko ari mu biganiro n'isosiyete y'abanyamerika ikora inkingo za Pfizer kugira ngo itangire kuzana imiti ya Paxlovid ivura virusi ya corona ku mugabane wa Afurika. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi wiyongereye kuwo mu bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika CEDEAO mu gufatira igihugu cya Mali ibihano kubera gutinza amatora. Nigeria yakuruyeho itegeko ryabuzaga gukoresha urubuga rwa Twitter mu gihe cy'amezi 7 nyuma yo gusiba ubutumwa bwa Perezida Muhammadu Buhari.